Jong ke Shillong parliamentary seat u Dr. Ricky AJ Singkon menta kamiet ke khat khandai tarik urempang ula klat no ha Robert Hospital hadin ba ushitom kat badang elek kai futsal hamawyong. Ya ki jingtep bakhambria ansa pelat hadin. Mano baklem da jau umat hadin balami ka kubor baklat kendit UMP badon brom ka Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon menta kamit har Robert Hospital kat kum kitelong kubor baper. Kane ka kubor kal pen kendit shisha ya ka bri u nyau trep baro kawe. Namar ka jingklat no UMP badon brom jongi kal pen dunong shisha ya ka ribat ka jaj bendriu jong ka jelam Meghalaya. Namar ngin Om Syamsu kumuno UMP badon brom jongi u Dr. Ricky AJ Singkon. Laisuk sar Ricky Shadwar ublay unshimno ya pisar namar pilong ubriu bohok bat ngisa satang jingken mau sar ya pi ya kamun ublay ngimla le hendre ngibu satang jingduai bapin poisuk syaka jaka bo ublay upenkret nakamta kiri ukoi hoi ngim sengla ban ngai ya ka jingklat kendit jong pisar hendre ngimla ban le ya kamun ka jong ublay hoi habangi pai syaka jinglong do kanongi dab dang jasosi bat ka jingpai donut ya ka jingklat no jong pisar Handre habangi pai syaka jinglong mensim kat nongi dab dag jasokman pa ublay ula shim yapi hak badai por pila ino kun swet yang isar ngei scam ba pikir ku yangi wala pidon syakawai pat kari letsuk sar Ricky Shadwar ublay ngei scam ba pin poisuk syakata ka jaka kaba utrai jisu upen kre nakamta jongpi